Hello, Tuni Kuki News. Vezose na bon chavin lem na hi vin tunin jong igam sungova thil so za chom ho in update kit no hitin Tuni date 5 February 2026 ahita in Tuni jong chun igam sung inam sunga pan ila dan ho le ilung nop lo dan ho in vet na hi le chun achang le hin thasit sit aumin alang khat ai ge lai le thasit jong om kinen po na jong omen inu te ho ipa te ho ven apo na za chom video ahin bol ho Mipin ahin kap do ho Mipin inam apo na dan le izat inamen gen thei izat nam khat ina to wa mi asang tela tu ni chan ge ya a kho aveng kinung le theilawa ni le cha a hi han ni le chen hi jong le mi ot chata a hin khomang tam pi i lai wa igam inam hongki zo do jeng ti chu igela hi le chun I chan ham khana pona a amalama meya ke hali go a hi lawa hi le ama machama hi ta chu panla a tunia inam igam zo do ho that dinga ki gong loi jong tampi I umovin ahin la kanamite ho hi che ho mai maya ilung niaw lo de wa hi aji chu Jesu Christa jong chu anung zoi te jeng in jong ana zo do wa hi in a khuti a hi le chun igam sunga na pha I to na wa mi phalo mi gilo tampi jong hong ding a hi ti hi I het masat wa nga in tu ni chan ge a jong a ki hial di nai po in ama hon igam inam ahin zo do ji wa chu I political movement pau chu a ki chai tai ti na jong di lo wa hi in tu a hi mo a bo Mite government ahung ki form do a hi la chun Mite ten igam la na ding wa hi hi chi ama ho government mang cha chu I chan ham khat ku ki cha te hin su gen thei di wa hi ti thu a hi in a hin la lung hla po hi tin tu ni a pan la ho jong pa chat na sang ta ka hin bolin hi chi to banga igam inam hin ngai lut theyo le kilung to ta mi khuzat pin pan hin la theina ho ivet nai le ki thang at au min alang khat na thasit na chunga jong kipa na tam pi jong ahung do ai ti hi mu a hi in hi ji chun koi ma cha ilung hladai lo de wa hi buffer zone kiti hi isu mang lo wa mei te in igam sung a hin chot lut lo wa buffer zone phateta ai koi lai sewa kuki cha te koi man ei them thai lo ding hi ti jong hi ilung gel wa iki chin di wa amasan ka hin tem no min Tuni I topic deu a hi le KZC in MLA ho social boycott abol tawi ti hi a hi in abana nampi kizo do na chunga mipi lungkim lo ti a hi in mipi akilung kim po in isai ma bang wa chu mi tampi apona ta idim se no vin khat lenin ama an kong ding le ama in sung ding bo ve a hi na a ki songa mihima kisonga thala kisonga agam anam hinzo do ngam zong le tunia mipi ho apan lawa hi la chun I macha a hi po vi ti hi tunia kanam mi pi te hon I he tha ki de win zong avela ka hin tem ki na hi tunia I pan la dan ho chu ga velo chun lam kalanga zong ki zot na sata na bolovin tu ni la ajong chu ki phin na sata na bolvin hi chi ki phin na ajong chu I chan ham khat mi akitong khaloi jong anaki mu in aban le cycle langa jong lam zot na umin MLA ho lim ho hal han ho jong anani vi ti ho jong chu akimu so ke yin hi chi to banga igam inam ingai lut na ho hi ivet na hi le lang khat na pa chat thei ta jong tam pi umovin ahin la e ho hin gamlenam kangai lui itiwa
pan ihin la na pau hi adi poi katinom na lai na hi azi chu hiti mai maya pan ila wa hi le tu nia ilung han naw a hi lo le ilung kim lo na ho chu hi che ho mai mai ai su lap ding a hi poi tu nia ki phin ho hin ilung han na ho hi ti mai mai a isu la wa hi le chun i hung lung dam ting ole ito ngai ngai ito de wa hi in hi ji chun ilung han nu zong hi a hi THEI le ki het no hi tin hi chi ho mai mai a hi ilung han ho bo la ding a hi po in tu a zong hi a phat chenga zong anaki sei ta in vel izanam khat anaki sei ta in people movement kitipa hi phateta campaign i bolwa phateta i chilha pi diu hi teisa ahina lai ti zong hi Kanam Mite ho kain tim no me hi i piji nam til mi tampi hin people movement ATHAH dan hi i he thim po win tu ni a zong chu lam kalanga chu i vet na hi le nasata Mipin kipin na ne ya hi le army ho a hi win police ho a hi win alona ji he lo hi kinung chon jeng hi mi pi lo wa chu lam kai jong thailo government jong thailo i ma cha lam kai jong thailo hi mi pin na a hin to ta mi pin atha a hin je ting le hin iza kai hung lol hing thei hi ti jong hi ka sei do no min mi tam pin hi chi people movement hi ET pat ding ham a hi lawa hi le ET movement campaign bola ET people movement success thei ding ham ti hi abol ding dan hello loi jong tampi umovin neu cha he thei ne divin ga sai lo han tu a jong hi ki hel di lo hin a kho avenga hi mi nga ikilhan do ngai hi chi hi Mite ten ko bru a hi in thangjing a hi in hi chalai ho i hin su boy lai wa patna kana sai a hi ta in aveng a ho a hi iki ho to wa thing noi thal choya panla ding a hi po in phateta planning nei ta na i to ngai a hi ki ho to a movement phateta nei ding dan hoi ta campaign bola ichi ding dan ole ithil bol ding dan ho hi discussion phateta ne ya ki ho to chana hi chiwa chu panla ding zo a hi ti hi ka sei do no men he Nepal gam sunga zenji chu het de wa hin hi chiwa mi pi ki phin ho chun ani a chu hung ki gong wa ei ho banga chu azana he ta chu sipai ho force ho no manga pan ala jing wa hi po in ama hon jong ALUI planning ahin bolwa leader hung ki hlengwa ama hola leader khat hung ki tel do wa hi chi ho chun planning hoita ahin neiwa hi chilanga ko na hin mano diu hi chi ho hi isu se diu ti ho chu phateta planning aneiwa planning dung juiwa chu na ahin to wa hi le i chan ham khat hung lo thingu ahin la tu ni a e ho Kuki chate ilung han manwa chu hita hi pan imo la wa khat la khat thiding ki chalo hela imo pan wa hi lesson i thilon na ho i pan la na ho hi mo si hung hi kit ding hi ji chun a hi theya hi le i za kai na i to masanga hi planning hoita aneya i gam sung wa Mite government zo se iti SUHMANG ding ham a hi lo le state government kiti po office zo se hi iti i kha pi wa igam sunguwa hi Mite government function lo na ding hi ET pan ila deuham separate administration kadai tai ti waile administration lui chu ET administration tha i khel deuham ti pai planning hoita ne ya hichini hole hin hichi bol dewa hitai iti tiengol hin hichi wa chu anu apa talawa ki got tu chatna phateta panla a ball phat a hita in Nepal gam sunga an ball laiwa jong chu a leader pau chun phateta vai an hop pi a hile hunglo thingwa a leader pau vai hop dung zuya chu mi pi ki phin hon jong phateta ama thu chu anangai ji wa tu ni a success a hi win ei hon jong leader lo hila mi pin panla ding a hitai ti wanga chu
planning lo hi la thakhat na hi tai mo bol ting ule hoilaya ki patna hoilaya chai ding ham ti pa hi planning lo ze a hi ei ho Kuki cha te igen thei naw hi hung sang zo ji hi in hi ji chun kanami te ho people movement nei ding a hi tai ti ting lahin campaign phateta aneya ki ho to chana hi chi dung zuya chu na I to ji de wa hi ti pa chu amasan kaga sei thei hin tin tu hin press release hung ki bol ho PR za chum ki loi khom na dang danga ko na hung ki so ho ga vela hen hi chi wa jong hi JF7 ho ki loi khom na sagi hon jong tunia chu thupon anabol hi in ama hon thupon anabol pau chu tunia chu total jing ni kho a hi total shutdown ding ti hi thupon anabol hi in hi chi jong hi mi tampin hin nit kit lo mai thewa hi ipg nam tel ki ho to na lo mi pi ipi bola hi chiwa hi shutdown total shutdown ke bolding ham ipi bola mi pin hi chi ito sot diu ham ti hi hil chet na EIMA cha au masat zilo teng la hin mi pin ke he them lawa mi pin pan la ding dan ke he thei zi lawa hi ji chun a hi thei ai le hi chi to banga to gon inei ding ting ul mi pi he them sa deu hoi te ta ke ho to na ding ke ho to na ting la chun hi chi to bang thu phon I hin bol wa pan I hin la teng ul ali na pa na neu chan ge ya hi ta chu pan kila thei a hi in a hin la ke ho to na lo hi la aning khat na mi khat le ni ke ho to a hi ta hi pan ila wa hi le chun hung boy thei ding a hi in hi ji chun a hi thei a hi le to gon khat in ya igam inama dinga movement nei khat hi ta a hi le igam inam chu het thiam sa masat na hi chi ting le chun movement inei ji di wa hi ti pa jong hi avelin kain tem kin na hi aban le KZC ho social boycott sungchanga thupon a hin bol naw ga vekil lo hen hi chi ama hon jong tuni a hin bol wa hi in inam sunga MLA hon vote taking a hin nei wa Mite government form do na dinga popular government form do na dinga pan a hin la ji wa hi chi wa KZC le SOO ho a hi in MLA ho a hin lungthu meeting ke ho hom na 13 January 2026 anakinei dungzuya kilol na akinei dungzuya tu chunga Mite government form do na dinga pan la ho hi KZC boycott akibol tai MLA ho boycott akibol tai ti a hin a khuti ai le chun ama ho thu sei jong hi hoi ta ivet na hi le specific ta hi chi MLA atidi povin MLAs ativin MLA ho zo si tina to banga hi thu sei vin hi chi hi akichi je point hi jong le tu a hi 13 January 2026 ni a kilol na thulu na nampi adinga thulu na an umbanga chu MLA hon thu ahin palke phat no win ama ho hi tu apatna social boycott ke bolding hi ti hi ahin phongu win ahin la tu chunga o taking a pang mi thum ho bo ham ahi lawa hi le MLA zo si ham ti jong hi kichin be se lawa hi in ahi theya hi le hi chiwa hi mi tampin gelauhan MLA thum ho bo chun o taking a bol je wa ama ho thum bo chu boycott bolding ahi ti a hi ila mai thewa hi ila mai theu hi talowin ila wa hi chiwa jong hi ga velo chun pu paulen lal holoi hi lo le MLA phabe pi hi vai to ding ahi la vai le analam dot ding ama ho hi analam to ding hi chi chu playground na patna hi pungsom le ni a ki pat do ding ti chu tuibong playground na ko na hi pungsom le ni a ki pat do a bi veng nom community hall pungthuma hlunding hi chi ho za chom ho isevin agala na ding hi singat langa gawai hlunding ti hi to gon ana umin hi chi ho jong hi tua KZC
phone bang chu ahi le chun athing ta ki sei han lang le mi tampin mi thum bo chu I oi mo mai thewai pinem cha ahi in deputy CM ahin kila in or taking a ball in ahi lawai le LM khaute ahi in pu ngol sang lur ahi in ama ho thum bo mi tampin I oi mo wai ahi wa nga chu tunia ka sei nom chu ahi le inam sungova MLA sagi hichi ho si BJP ahi win thum chu ahi ai le chun independent ahi win party som ahi ta win hi zong le Kuki chaten MLA ineu hi som ineu ahi hichi ho si tu chung meetinga agazau zong hi azau zo si azau ho hi hen azau lo ho hi zong le hi chi ho zong hi oi mo na len tau mai aji chu ama ho zong hi chi wa chu part agala wa hi in adiputi ahi in ahi lo wai le minister api lo ji wa su o taking azau lo ahi bowin ahin la hoita ta ige la hi le chun tu chunga hi Kuki chaten political demand kanei ta ve political solution ka dei ta ve separate administration ni pivin Mite government noya ka umnom tapo ve iti wa hi le chun MLA ho zo se aki resign nga ya hi tu ni a hi ehon isei vai le MLA ho thu nei ding le thu nei lo ding za isei vin ama ho ki resign hen lang he le apan mun a hi lo vai le Kuki chate hasam jing ding da na hi igelo hi chu hi lo wai tu ni a hi police Manipur police hi hen Manipur civil service hi hen MLA ho hi zong le Manipur to kizop na zo si sutano hitin ei ho sung develop na ding kingai to le hen ipi bola tu ni a ito ho hi to dewa na koi ma chan hi chi to bangken theina ito lo deu hi separate administration ka dei tai nang ho administration noya ka nom poi ti vai le abon nova chu sei tamum lova abon chawa resign ki bol diu chala anga adiu ism anga tingu le chun ei ho dinga chu ATHAH khat hung ki sim di hi chu hi talova ei hon tunia administration tha ka dei vi itiva ALUI pa ipom zengova hi le chun hi chiwa chu I macha aki khel na umlo ding hi ti zong hi het theine deule lung thimu neu cha politics langa I macha het na nei hi zong leo hen I lung gelu aki hon theine dinga chu neu cha hin sewa in tuni a hi MLA thum ho bowin o taking a ball of iti wa hi le chun ithi mo de wa e hon zo I sei hiel de wa aji chu adang ho hi che ho chu achan lo ji wa tunia mipi atosot ham ti zong hi yum mai the wa hi ji chun a hi the a hi le ei hon atum be a ki vai hop na ki vai po na siam do taw ti wa hi le ALUI pa chu benga ai nga diu a minister hi hen a deputy hi hen IP chu hi zong le MLA ki ti phot chun inga awa kei ho Kuki chate atuma ki vai po ding ka hi ta vi ama ho ki vai po na Mite ki vai po na chu ka dei po vi ti a benga ai nga tingol chun ATHAH ding a hin la tu ni a hi ei hon MLA phabe pi pan pi wa phabe pi vet dawa hi le chun di theilo ding he abona anga to ka wa chu adang hon jong support ability chu kichin ta kimu ai ti pa hi Mipin het them na dewa iga se wa in chule KZC thupon hi zo simlai hon jong endorsement ahin bol now ti chu ka support no vi ke hon jong ka to sot no vi ti vet sa na a hi tunia MLA boycott ke bol ho hi che ho Kuki zo council in thupon anei khum na chunga ke hon jong ka pomo ve ke hon jong ka to sot no ve ti hi zo student ho a ko na jong hi mu do a hi thei in adang ho a ko na wang hi thupon ima po in hi jong le Kuki zo hi chi Kuki zo MLA izan ham khat tunia KZC in boycott social boycott abol hi zo student association hon jong ka pomove hi chi ke hon jong ka tosot no ve ti a hi press statement a hin bolovi ti jong chu mo a hi kin nei aban kit na hi a hi la more langa ko na ki loi khom na za chom ti chu KCA a hi in KSO a hi in HTC a hi in eta chu hausa
langho a hi in KWU a hi in MAWC a hi in ama hon jong alung kim lo na ho Mite government to sot na apan je wa MLA ho chunga kalung kim po ve ti hi phondo na ahin bolvin hi chi dung zuya chu jing ni ho ting jong le more gam kai sunga hi nasata rally bolding ti ho jong hi thupon mo a hi in jing ni ho ting jong le more gam kai sunga jong hi peace rally neiding a hi ti ho jong hi mo a hi kin ne hi alang khat langa hi chi pu lm khaute tu ni a aman vai phei represent khat a hi na dung zuya hi ta chu anam mi a hi lo la za chan pi zo do a hin pan na chunga hi vai phei women association hon jong thim mo achan na thu ho a hin phongovin thing ta asai le hen hi chi MLA 58 AC Churchanpur district sunga Churchanpur constituency sunga katina constituency sunga hita aman pan ala a tunia igam inam zo do a hung pan na chunga nasata themo achan na thu ho jong a hin phongovin a thing ta a ki sei han lang anung a background phateta a ki ve han lang hile ama hi pu lm khaute hi velauhan kuki chate hung ke boy pat na ho jong ama ji a hi kiti jong le ki sei khel lo ding hi ipj nam til aman gym ho open gym ho a hin sema hi chiwa chu birin a hin ko wa hi le hi chi birin a ko chu dei lo vet sa na gym ho jong ana ki khian si a hi ta chu boy na hi aban bana hung ki pan to to a hi in a hin la tu ni chan ge a aman jong alung khel di lawa hi ta hi nampi a hin zo do pa hi vai phei women association hon jong kapom thei po ve ama hi gamle nam zo do a hi ke hon jong themo ka chan ve ti chu hi chiwa hi phondo na a hin bol ki no ve ti chu mo ai ki ne nei alang khat langa ITLF for thupon ga vekil lo han ITLF hon jong thupon a hin bolvin ITLF langa women wing hon het sa na a hin bol wa hi in jing ni kho ting le 6 February 2026 Friday ni ting le hin 12:30 ting le kisu hom ding koi te ground na pat na peace ground chan ge hi rally bolding hi azi chu MLA hon Kuki MLA hon ita chu Mite government form do na dinga to gon a hin nei pau hi kalung kim po ve hi chi lungkim lo vet sa na chu mi pi atam thei pe na hung pot do a hi chiwa ki zot na hung jaw dinga jong hi tep na hin bol lovi ti chu mo a hi in Kuki MLA ho hi alang khana ga sei le han ama ho ma in separate administration a hin po do wa hi in a hin la tu ni a hi SA i thu moham iti a hi le deputy CM ho po thu ma iki chai sa go dan na wa hi ahung ta in hi ji chun mi pi ten kanam mi pi aza te la thi a asang te la tu ni a in le lo nei lo wa gen thei ta hin ho akiman la ya MLA hon hiti mai dinga mi pi a hin zo thlep mo wa SA mi a thlep mo wa deputy a hi in a hi lo le minister ho mai panmun dei na a mi pi a thlep mo hi mi pi kalung kim po ve ti vet sa na ki zot na nei dinga ITLF women wing hon jong jing ni kho phat tep na a hin bol tawi ti chu mo ai ke ne nei alang khat langa center village defense force tia kimin vo CVDF on press release a hin bol kit na wa hi ivet na hi le tunia kuki cha ten hi chi to banga ki phin na anei ho hi zomi area a hin to kha thei lo ding a hi ti zong hi a hin phong kit na ven hi che wa ivet teng le alang khana lunghan na chung khana lunghan be na ding dana hi ahung do zin hi chi to bang mi hi lai se wa hi I to banga inam sunga gen thei ha sa na to zong le han a thom na lai ka ti no min hi azi chu
igam inam adinga pan ila wa gen theina ha sana hin to wa email matevin khatna eimu wa eho aning khana iki khen go na naw ki khen na khamzong hitalo ahi wanga chu ki khen ding ego na pawang hi phamo akisa in dunia ichi CVDF on apon na wa chu ahile Kuki zomi council in het sa na imasa umpon zomi council in thupi na anei lo wa hi le zomi area kitong kha theilo ding hi ti hi thupon a hin bol ki no zomi area Kuki area Waiphei area Mar area za nai ki hen wa hi le tu ni chan ge ya I thu mo wa hi chi chan ge ya buffer zone imu zong hi alang khana ki sei han lang le imu tam wa lo hi tai ka tino me nei igen the I ha sat tiang ole I thi tiang ole koi ma cha nang zomi na hin nang mar na hin nang gang te na hin nang vai phei na hin ti a ei that lo wa hin nang Kuki na hi ti a hen tum lo he la ei tha wa hin a hin la ei ho ki ka hi ta hi area ai ga ki hen ji pau hi za chat ka sale jengin hi ji chun a hi thea hi le hi chi to bang hi avela bol daw hi tin khanin panala a hi le kei min a pha poi kei ho organization na zaw poi kei ho min a zaw poi ti lovin khat la khat ke to so no hi tin ding khom so ke jong law hen gen theina I chan ham khat I to de wa hi in a hin la tu ni a zomi area Mar area Kuki area zat area I bol lai se wa hi I nam sung khang to lo ding hi ti jong hi ka sei do nom kin nei chule mi tampi tu le tu a ilung ha na pe no so pi nem cha chung a hi in aji chu ama hi senior MLA khat jong a hi in hi chi bana chu MLA dinga jong hi mi ngai san khat jong a hi in ain nei pu jing jong hi nama dinga min akine pi loi ta khat a hi in tunia jong chu ga velo chun more lang a hi in teng no pal lang a hi in kiphin na sata uma mi pi zo se na po na hin cycle langa jong kiphin na lam kalanga jong kiphin na a hin la ka pu pi district sunga alai lungta amu guilty ding ham a center a hi I macha do lo a hin a hin la mi pi hoin a po na lo ham te le po na len ta nei bi hi chiwa pi nem cha MLA an hi ti la ya jong Reverend Thangsat nin PHATECHA anabo ho chu March 30 2022 a PHATECHA anabo pa chu tu chunga pan ala na le Mite ho email ma ho atosot na ji in a PHATECHA bo zo se akinung la tai ti ho jong hi mu a hin hi chi to bang ho hi event na hi le da a hin mi him chu alang khana kisap ma jong hi kithi thei mi izat ham khat inam lam kai ho jong hi ei hon ilung kim lo ji wa ina phui sap mo wa thu phalo ta ina sap ji wa lo hing lo wa ama hol ama hong ki thatna ki chai do tampi ana hi ta in tu ni a jong hi pi nem cha ki sap na mong hi hin na ding ta a hi ta poin hi ta pathin hacha khanin PHATECHA abo akinung la jing ti ho bang chu ige la hi le chun I chan ge ya igam ina ma dinga po na ne yo hi tam tu ni a igam ina ma dinga hi ta PHATECHA in nam ta chanu khati a lungse ta happy na nei ta PHATECHA anakin bo ho jong tu ni a kinung la jing ti ho bang chu ige la hi le chun a bol khil mong tai ti hi chiwa ko na jong hi mu thei hi ti pa hi neu cha ka ga sei be kit a hi in tu hin ko tu ho thu phon ga velo hen ko tu hon jong emergency meeting jing ni ho a hi kangui sunga ki loi khom na a leader jo se hungkim so ke dinga jong hi tep na an nei win a part hi a hi le 12 noon pung som le ni le ko tu office mona
ta chu emergency meeting ding a hi ti ho jong hi thu phone a hin bol lovin I to bang thu a sei khom deu ham ti wang hi sei thei a hi point a phat mo le thu a kiza dan to ba a hi le tu a hi Mite gal ze a ko tu ki form do a hi in hita hi igam inam ikizo do de wa hi le ko tu jong hi su manga pha hi ti ho chan ge jong hi ko tu lam kai hon jong na sata po na ane vi ti hi mu a he in jing ni khoting le hen hong ki chen ding a hi in Kampopi district sunga leader ho chau se ki khoma hita chu emergency meeting nei ding a hi vi ti jong hi jing ni ho hi e ho dinga jong mun tina ku ki cha te na zau se a hi amuna to ding tham ding ki peso ke ya hi chini ho le hin Mite government izop mo lungkim lo vet sa na ki phin na cha chom nei dinga to gon jong meeting nei dinga to gonja chom ho jong hi ti pa hi he thei na diwa tu nia avela in phone hin tin hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha igam inam din mon neu cha update hin bol thei wale Mipin he thim na diwa I hong ki hel chet now hi chi chan chu hin tin tu ni Kuki news in ve an ngai hla ho zo se na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen Kuki